palagipen, day di naglabas nga ay ayaten, takas maladi nga agibus, panagayat titunggal maysa. Jak pulos ni namnama, akas to'y tinagbanagan na, day di ayat asinangal taaduan. Aldaw ken rabi apan panunute, nuwan niya tinagbasulaken ka, pimanaw ka adi nagpakpagada, inkarimpay kanyak idi, adi kanto manglipat, ngem apay itan biyag ko, imbatinak nga agmay maysa. Ni namnama, akas to'y tinagbanagan na, day di ayat asinangal taaduan. Aldaw ken rabi apan panunute, nuwan niya tinagbasulaken ka, pimanaw ka adi nagpakpagada, inkarimpay kanyak idi, adi kanto manglipat, ngem apay itan biyag ko, imbati na nga agmay maysa. Ngem apay itan biyag ko, imbati na nga agmay maysa. Ngem apay itan biyag ko, imbati na